Okay. Ba gese ke mo nkosing mo ileng gore ke na le sogana ke le ileng gore ba re a ke tsebile leina la ga mare tla kwa moshimanyane ba re ko ileng gore wa tlhakiša mo gae ba re beeditše from konkosing so that gore re tlo kgona go find out gore ke eng mabaka mo dirang gore a se ka kwešiša mo gae and then ebile ba re bethile o mongwe wa mo gae ka hloga montšha meno go ntse tše re buile le yena o tshwere ditekiki tšela thabeng cala sondeza amatekile a baphethego ba sondelela hlangwaka cala sondela amatekile a tsho ukuthi wathethepi kwenzekalani ngawo asichasisele soke isitori awavule siwabona vula amatekile amtshana okay so chaza-ke amatekile awathethepi wathethe ngekamreni laka baba wathethepi ngekamreni laka baba kamereni lakaba bakho okay wathethe ukuthi enzeni ngiwathatha for ukuthi bengathi ngiyawayeba bengithi ngiyathatha ngiyambatha nangibuya ngiwabuyise then nangibuya ngabathola sebakwatile mina ngingazithi ngenzeni ngabeka endabeni wabeka endabeni ngiwakabani ngiwakho ngwama mncane wabeka endabeni ngaziphi inzathu bengithukile ukuthi bongibetha mina ukuthi bokubalabala ngabo khe bakubetha before awa waye ucabanga ukuthi bazokubetha uthatha amateki abantu bayise endabeni bese ucabanga ukuthi bazokubetha ngokuthi ngiwathethe ngaba wathethe lapho kunye vane ngibawa ikingakho yini kungitshela ikhaya ikingakho yini rarh baloko babhizi balela ngawo woke umuntu la ikhaya ulela ngawo usongwana kingagezi usongwana yena athenga ukudla la ufuna sithenge ngephi uneminyaka engaki ekhle khuluma igama lakho ngibani kahle kahle kuthoma igama lakho ngibani cela ungikhalisele Sizwe size tshiyana uneminyaka engaki na 16 so why so ukhulume ngokuthi usongwana kathenga ukudla una 16 years wena wazini ngokuthenga ukudla una 16 years or wena yabereka awu why uthi akathenga ukudla ungenapho wena endabeni zokudla na ugogo na vana balabala ugogo vana balabali bathi uthathela ugogo wakho imali ngekani angitsho bathi wena ufuna imali ugogo wakho ngekani nje bathi ukhiphela omunye iphanga ngitsho number 1 ukhona ukucala usongwana nakho ukuthi usongwana nakho akathenga ukudla wena ungenaphi endabeni zokuthenga ukudla ya umbethe nangeface awusemntwana esikolo wena mntwana esikolo ufunda isikolo nothi umntwana esikolo awa ulise nini isikolo silise nini isikolo usilise nini isikolo cela usondeze ilight leli ngibona kuhle usilise nini isikolo khohliwe uyangihlanyela wena msana ungazokuthi ukhohle ini uyakhonakala into oyikhulumako February maye wawuthi ukhohliwe ngikhohliwe ugcine ngo-grade bani isikolo 9 grade 9 una 16 years wawulisa isikolo ngalo esikolweni mancoze wenzeni ngalo esikolweni walo esikolweni ulwini bobani ngalo nosifiso wena kahle kahle ufuna impilo leyo ephilako le rerhe wena awa nje ufuna ukuthi sikuthathe sokuvalela awa wayithuka uphuma mali wamthukileko sondela mama cela usondela no ungasondela ukhuluma sokuza iphimbo lakho kuphela ngisho sifuna ukuza iphimbo lakho kuphela sicela usichasiseleke-ke ukuthi ukwenzeni umsalala bebalwa izolo and la ekhaya bekunomsebenzi so mina ngathi ngiyabalamula wavuka ngehloko washaya mina ngehloko ngambuza ukuthi manje wena waye ungibetha ngehloko ngoba mina ngolamulela wena wangibiza inhlamba wangibiza ngaphasi and ngikhari kamamakhe ngingumkhulu wakhe endleke umntwana lo so ngathi nangimtshela ukuthi sizwe ngani manje waye ubetha mina ngilamulela wena wathi hayi ngaphasi kwakho ngiyasaba ukukhuluma inhlamba lezo mina e-TV live e-TV so angeke ngikhuluma inhlamba ezinjengalezo so abubhuti ngathi ngiyambetha abubhuti bathi hayi ngimyekele ubhuti omkhulu ubabakhe wathi umkhulu wakhe wathi uyamkhalimela wabiza umkhulu wakhe ngaphasi nakhona so umntwana lo kahle kahle sifuna ukuthi akuhamba yokuhlala lapho ehlala khona abantwana abafana naye angena isikolo lapho okay so mhlambe nasele ukhuluma ngizwa indaba ukuthi batsho ugcina achule ngehloko akhipha izinyo iqiniso lelo iqiniso lelo ukuchule ngehloko akhipha izinyo phumile izinyo it's just that angifuna ukuvela e-TV wena uchule uharakho wamkhipha izinyo bekuyimistake ngithi ngiyajika bekuyimistake izinyo lokubuyisela yini izinyo imistake yokuthatha isandla usise phezu komzala wakho imistake le yeah and then kusichasisele okay mama awusichasisele ngendaba iphanga ngifuna ukuzwisisa indaba iphanga le bathi wena ukhiphele nogogo iphanga ukhiphele ugogo iphanga amadoda yoke into imistake wena ngathi sokumura wena yazi ukuthi sokumura mtshana
nje bathi uthethe enye imali ngisho uyisephi imali leyo ethethe Thenge iBrooklyn. uthenge ini Skip. iBrooklyn neskipper uyabhema Awa. ziphi Zingaba. wangaba imali nawufuna ukuthenga iBrooklyn neskipper Khona serious. Yeah. akakhamba uzithatha hlak jamani awu wena zikuphi akakhamba iBrooklyn imnyama yebe ngimbethe yathi da. Neskip esisigrey. Izanazo malume sizibona. Baje escape baje Brooklyn emnyama nesikipa esinjani njani. Bekaphethe Neskip esi-white. buphethe imali. Ngiphethe 800. 800 Yeah, uyithethe nekepisi- 800 Mara rand nasicounter uthina bekuphuma 1.4. uyithethe chazeni mina ngathi niyangilahla nje 1000 uhara wangiyeza. Wathi uthathe 200 lengikhwele ngayo. Wangiyeze yona wasala 800. Okay. ubani yazi ugogo lo ungathi uyamjamela gogo yabona thina isikhathini esiningi masibereka vane sitsho ukuthi abogogo koseni basuse hlangu kwethu ngoba abogogo rahrah banesitayile esinye sokujamela abatshana benza izinto nje bakuveyise ngephanga ukuveyisa ngephanga ukufuna imali ngekani nje namhlanje siyabuya uyatsho ukuthi no uyamjamela lokwami inkulumo zakho zonke ngizwile from ngaphakathi gogo umsana lo sazonilima azokubulala ilanga elinye simbakuthola kusikelele akhipha amaphisiphisi Jamela khona ngeze ngathoma ngoba kumele ukulungiswa ngithi. iye Into engiyikhuluma ngikhuluma iqiniso. no gogo umsana lo angeke sifone uyabona ukuthi sebusuku njani siyasifostile ukuthi sifike sidila ngamakhesi amaningi umsana lo ukuzalunge lo it's either kose sikhambe naye uyangizwa gogo it's either kose sikhambe naye nangaba sikhambi naye kuyomela ukuthi abe ngaphasi kwe-monitoring until ngen-2 Brooklyn musikade likhona sizwe. Singilakade singilila lina ikhili ngilila Adidas le. Adidas. Kolvule silibona. La Adidas le. Thengi ungabuza nomama. Ndena okhunye yithi uphuma makhe Asi. mama akho uhlala le. ngizokuthi ngabuza nomama ngisho Mama kuhlala. Akakayi kumama akho mntu lo. Mama akhe simfonela immediately enza lezi zinto le. Wathi mama akhe wathi akakezi la kimi la. Ukhambe wakufikela kugogo kamama akhe mfo uyangizwa. Akakayi kumama akhe. Umama uncane akhe wafona. Umama uncane kamama akhe. Wathi nangu la. Ulugcokile Ostanandi. Wathi Ostanandi uligcokile nangu la. Umalume akhe uvuso nomana akhe upingi. Baya bathi bomcala kwagogo kwakhe umalume akhe unenkoloyi. Abafika kwagogo kamama akhe bekangasekho selakhambile akalayelisi nokulayelisa lapha. ya usho ukuthi unenkinga Nakumama akhe and ngizwa nithi gogogo usela amapilisi uzama ukuzibulala kahle kahle impilo ayiphila ngongiphi ufuna ukuphila njengesilwane usilwane la ekhaya uyibhoso wena la ekhaya ye kwakho la ubezwa ngawe ngitsho khona bezwa ngawe into enenye kulila sakho isicathulo nawuthi nje bathi ulahle impahla zabo wathatha impahla waziphosela ngaphandle usho ukuthi ufuna ukuthi bakusabe wena umsana omncane kangaka At the age of 16. una 16 years so zenza ibhozo ukuthi ufuna ukuthi bakusabe wena ye nifuna senzeni ngayo msalo Indaba enkulu ngesikolo le. Yena manela kuyele esikoleni. Wena baba ngesayidini lakho umntwana so lenzani ngayo siyamonitora macansi ngiyamonitor ya macansi ya njengoba sitsho nje sikhuluma naye siyambona ukuthi uyakhombisa ukuthi ngathi ufuna ukubuya endleleni angitsho so this esiyenza konje it's a warning ngamanye amagama sizokuzwa ngana ngisho bas nasele nisibize siyambuka vele siyambetha siyakhamba ne yeah usala nomagogo siyakhamba sonke la ekhaya usala nomagogo nobabakhe angitsho sitsho khona i-campaign yokuvula god ngen-2 oyingen-2 yes so kutsho ukuthi nje uzokuphuma kini zomcala sisho ukuthi wenzani nje mina ngi-very very very worried about i-issue ukuthi ulwe nawo umdala kangaka akhiphe izinyo nje ulwe nomagogo umkhiphele uphanga yebona Ukhiphela babakhe ispekharafu lapho. Kharafu ya ngamanye amagama nje into ekhona sengiyanitshela-ke nami nokho enikhona ne this one is a warning ngamanye amagama nabangani bakhe bazombona bazomcala bamtshela ukuthi impilo ephilakho uyangizwa mtshana uyangizwa nje angikhambeni nawo uyangizwa this one it's a warning wafika wazitshela ukuthi angazange sikwenze next or in nje vele singabetha kabuhlungu khulu nje singakumura nje sikhambe sikubethile obhale kusukuma uyangizwa
so njengikunikeza iwarning amehlo akho lawa ayabovu kangaka ubhema isango hawo aso amehlo akho uyabhema Themba Uyabhema. Ambethe izolo. ubethe ngubani Ngilaba masokana la. Akamhlanganyela ngaphandle. Ubethe Yabo- ngidi. uyabona ukuthi bakukhuza bakukhombisa ukuthi into oyenza kwamasimba mina njengikunikeza iwarning uyangizwa mfana this is the last warning I mean asikazi ukubizwa sifonele basitshele ngawo kodwa usisemncane khulu impilo efuna uyiphila zilungise usesenje Buyele esikolweni. uyangizwa it's either uyadecide ukuthi uyokuhamba next year nangabe ubuyele esikoleni sizokuhamba sokucheck esikoleni ukuthi esikoleni abasamfuna ngisiphi isikole ngisiphi isikole Babhale neletha bathi babalile abasamfuni. incwadi abamfuna no sizokuhamba thina angitsho somonitor sizombuyisela esikolweni thina sommonitora izenzo zakhe akusitsho i-future isesekhona so nje akazokubhalela ukuthi iyalungiswa umntwana uyalenza iphutha begodwa abuyise nganeni angitsho nje usesemncane akahabe ukucabanga kuhle iye maya angeke samjezisa or samjaja-ke mina my worry is that ukuthi angifuni ukuthola impilo kagogo isengcupheni elirong ngenxa yakhe Babakhe manela. nasonganakhe Babakhe manela. this is a warning mina ngintshela iqiniso this is a nasekubuya ngizwile ukuthi ngijikisa abantu abayingaki akayazi identical ngithi ya ubona ukuthi sijikisa abantu abayingaki nje kuzela special for wena Zomthengisa ama video la iPhone.